Na modo over drink. Oru. No, here we are very insecure. Yes. And overly egoistic. Muno. Honey, this is you know, it's Andrew. He was my boyfriend for 5 years. We almost got married. Oh, I've heard a lot about you. So it's you, Andrew. What do you do now? Oh, I'm seeing you in a tech savvy company. Oh, congratulations. I'm so happy for you. Hey. Oh, cool. Ginya ati umwirage ati I've heard about you. Mukiarĩrĩra ki? Ati toka wakari. Oi. Ngwetagwo Ciro. No, na rĩrĩa ndandĩkĩtwo kũrĩa Karen. Nĩ mũthũngũ. Ũyũ nĩ wĩra twakwa hamwe. Na kĩnjiarĩra kana. Mũgeithie ona mĩthia atwara anyirĩte. Ũguo tũtihana ũguo. We are not that. If that is being liberal, tũtikinyĩte hau twĩ bado. Hapana. We maũndũ maku ma tene ri. Maikare ona kũu. Ya kale yabaki wapi? Na huko zilizopita si duele. Ati makiagenagia gĩkĩ. That is a very bad statement. Very horrible. Ati tiagukenagia. We had so much fun with him. There's a time he took me to Hawaii. We had so I absolutely remember that. I don't need we get to with Kate Winslet. Kate Winslet today. To the mother the Titanic, men Leonardo DiCaprio. Who had Kate Winslet. And I Kate Winslet nemo ikwena mudhu. Okay, where's you go here? Leonardo DiCaprio. Leonardo, you know I love you from the bottom of my heart. I love you so much. I've never loved you more. Namoro meha. Waje ucoke nginya ukorwo imuracirie ucoke uhuthire ciugo ta icio wira ucio ndio kwamba kurugama aiko cio murarutania wira na riu ni moningire mwenda nari we Ati Leonardo, you know I love you so much. I don't know. You are just an adorable part. Namoro meha. Nagija ka hora rohi. Oko cio ni ngihurwo rohi. Tikuhurĩrwo angĩhurĩrwo rohi. Hapana. Nĩ rohi angĩhurwo. Gũkũ rĩ mĩhaka rĩ nĩ tũmĩkĩraga itoka wega. Biũ. Clear demarcation. Tũhũraga itoka. Yes. Na tũgakũra tĩri. No arituhia. Gũkũ tũmenya itherũ rĩu rĩnini nĩrĩhaga maũndũ matarĩ kĩ? Matarĩ mega. Kamameria tũmenya nĩ kaharũrũkagia kĩ? Mwatũ. Ajere ono ũkĩmũforbid nginya ũkona mũndũ ũcio rĩ. Wageria kũnyonia atĩa? Wenda kũnyonia atĩa? Handũ ũngĩconoka. Githĩ mũndũ ũcio to mwaragia. Kĩgambithia mbere ya andũ hau ũrĩa mwarĩ nake. Na ũrĩa mwakenaga mwĩ mũtu hapa. No, you can't do that. Hey, we. Okay, Sarah. Sarah on mutumia akwa. Sarah ri. Ngai kana bisaidia siko album ine ha muico-ini. Sarah ri. Niyo twakona nake ndimakerere ri. Ndikara ndari kire kumia kena. Rĩu kuma twĩ cukuru. Sarah twari mũndũ na mũndũ wake. Mĩaka ĩna. Na kĩangenagia mũno Sarah Ngai. Sarah no ahikire kwa Sarah ũcio ti ndahika. No, go, don't sound so. You are inviting trouble. Assume. I can't no handũ hangĩ ũgĩtuĩka busy rĩ. Assume. Ikarona busy yo. Yes. Na nĩkĩona oko nĩ ũrĩ ex yaku area rĩ. Nĩ ũtengera mũno kũmwĩra meet my wife or my husband. Ndagatuhoke menu. Yes, maintain diplomatic standing and social distance. Use COVID rules. 3 meters. Especially we Africans, our ego is it's from here to Limpopo. Ndĩreciria kĩao nĩ kĩanyihire. Kaoneka rĩa kamaitĩka. Karu kaoneka nini. Witũ nĩ ũyũ ũrugagwo cipo. Gũkũ cangi nĩ mũnene.
Okay. Actually athungu ri ani ukora nginya ex waku ni okire ohiki waku ona ex yagiciririo ni aguko hikiri kuigagwo macina ri ya faulu hau na bao sana angioneka ahurio ta kurahia. Yes, athungu ex yoka nginya ukona ex yoka na aciari yake na brother yake tondu makwendete na makaheo handu ugacoka ugathii ukahika na ukahikania na magoka makiuga congratulations Ronald, we are so proud of you. For those of you who do not know it, me and Ronald were in a relationship for around 7 years. He's an incredible gentleman. I want to tell you that, Lauren, you have a wonderful man. And I came with my mom and my father and my 2 brothers just to congratulate you and say have a lovely marriage. Ko ngeigua kwa Njambura tha ya muikane uga ahogoia cio metekirio kuingira guku no he mundu iho utaharukagwo ni thuti ni mutumithirie no ta ikara kando ucio koragwo eke moda ni mokire thaici mokire ngai ai marenda gutuonia atia niki mundu ucio kwanjoria na mwana witu ndetigogo na marenda gututhukiria na mwana ucio atuitwo mukuru Tanima fire. Of course, men are the pride of an African man. Don't give you ex. You can't. You can't. Actually, some of us, especially the people who moderate events, hemuratawa kwa wa hero wira wa MC. Da menyete wega korie ni MC yo ikiwa ex wake yake. Abatie kumekaja. You see, Makaji, it was mathaa ni mathiete muno na ni ari muri he ucio ni wira muru muno na ciate ni abatie mbeca iriku riu kwahuragwo ruhi akauga ni uguo. Hey, that is a very bad day in office. Kou ni gutwarwo kaburi ka wendo waku ukonagio kalilire ho Aya haya basi makofi ya bibi ya Lucy. Fikiseni hapo. Ndogi MC wiki. No tinde uru muno. Wewe. Ndio ndo mresema ni ya maitho. No tinde uru. No mresema ni ya maitho. Ucoke kwanja riu wone riu uria moya na ri. He kiundu amwarahura. Haria we utakinyagia ndau. No kona riri uri uramuhikia ri ndoi we wari ex ukona na ndungitangatha igongona ini riu ukona au ohutio kiande kautio kiande ya yone muhikania ni aje unafanya job fiti sasa ndio naro rauga ya ndugu unafanya job fiti sana kuna friends wangu sema tu team G-Wagon team G-Wagon usema tu team G-Wagon watarepresentiwa na Alfie sawa team G-Wagon watu wako na G-Wagon zitapita pale mbele we mawako ikarete hau she's enjoying watching you being given instructions like a small boy by the one who replaced you like a toy boy gutiri undu riu ngikumania to hikine to cio ndu yaria ni makeheagwo handu ha kwaria especially arata hakuhi na muhiki na muhikania oigwe mwario mwe trajectory ya miario ni amuonia ati ni yakuonia atiriri mundu mutana tigana ri already ni moyanite na aria na arata ake makamenya wega kana kaigwa team G-Wagon no muga atiriri thank you guys na me feel poa boys wetu Alex amepata wife Emma thank you we are team G-Wagon tunakukaribisha and sijui kwa nini UMC ananikalia familia sana but kauga malisa uende okapo sura baya ndio ari hito magana mau watatu na ni urite meri na nduri na gya gucokia ni gutie kindu kiruto tari na kam koro na cio gicitenge mani hau eke atia umagare ni urite MC are doing a good job and I hope you also have a wedding like this someday
ya ndokire be man yoro ona utakire ya gohiki ucio kana waria ukaria na mathara ugiitangaga Maki no ko akora riu relative amwe aku kwa mwetu ni marakuririkana and your small contribution then your humble contribution kaigero ni kwitagerie mbere ya andu ore ketuge MC gitoero kiria ndakwendire ni ngoro njega matirahutia kindu ndukamakia ati ni mabesa maingi ngoro yaku ri niyo thahabu yaku na nyonie torekirio na nduthi ai gukita na kauba baridi no tukuige ndukana make nawe ni ukigie kiria muno bakiruta wira mwega muno tungikuiga njomoko wi sawa ona ema agikena no amwikirwo kaundu na ni wakimwendete okay audio net team G-Wagon ni AGMC public display of affection do gedia kuigwa makina the vows go and broken manyitanite no the ego in African man who will not let us no tinde uru ono ikoro wikara kundu area kuria ex waku mena reception yo iki okiamba guthama muthenya ucio ndungirara ku you can't uka thimu ni aje bena eski urede mwako tuko wedding yake man we siame ole wana wala lu uyo wana lu akona do uyo wana lu akona do wala hiyo zideka hata tami wainet acha haiko vile na dhate dhiri MCO ikiwa ex wako acha ya wapi dur pigeni acheni na wewe mwenye kaki ni uharakisha sio kutulalisha huko ani mbaya sana ya mbaya ina dhate dhiri haiko vile mwe chupo aliposema mgeni njoo mwenye jashibe ama kadi apone ni ashibe kana ni apone I am not jua atari ashibe haya akishibe basi bas akija simba kisha akapona rais wa jamhuri ya nchi hii yetu tukufu Kenya no etago tukufu no president no watigire gwetwo mutukufu ndio uga mutukufu rais tu no mwetu wetago watuori no mutukufu rais Yo antu akinyire ha Mr President yo kinya tuta president diretwa riu maundu mathiite macenjetie uguo bururi uyu so even in the US they do that they say Donald Mr President kuma mwita Mr President that's enough sasa rais wetu mheshimiwa CGH yuko kule Tanganyika Tanzania athiete icera bururi wa Tanzania na ticera ini tondu I think it's a state visit it should be a state visit I think even got the you know the grandeur the gun salute kinya guard of honor waliweza kumwekea gwaride kweli akaweza kulikwagua gwaride lile na siku ya leo ameweza kuwa na kikao maalum ambacho ameweza kuzungumzia bunge la kitaifa mle Dodoma ni auma na gikarone a bunge ya Tanzania na dake ona kule aga bunge ni mako mari very loyal to their work bunge yo maji huru so almost full house akuria ndwe mathire marajia kwamba ta ngari iguru go kuno yage kuihura
Kuona, by the way, their spirit of debating is very right. And then you see they debate in their comfort zone. Mauthagira Githwairi. Yes. Na ku Githwairi ni lugha ya mama. Goko gira andu mundu na ntwaririe oro cio gira andu mari na giruga yakwa haha ri. Ni horo ngeigua bunge. Wakienjoria gitenge mania thimo guku. Kawanjiku motion iria angĩũka nacio itirĩ ciaiguĩka. Kawanjiku kakiuga odi. Ucio ni muti wa mbere speaker. Thaya thuri. Ogo mundu akiroria iko. Thayo nĩ igũrũ. Speaker, please. Ni ukwira icung'o ndi na muthegi tha ici. Itiro kama na igire. Aikare thi. Mithegi ndiro kama nake. Iri. Waiona ana rigiji kaundu kau nika komisi ya kone. Yarahukire akira ngabara ikarathi we. Badirisha ikarathi. Mithegi ndiro kama na kairi. Na ni muhamaki ari iguru na iguru. Reu korea. Debate ni chika tondo, you see largely all of them. And you have to give it up to the foundational leaders ako Tanzania. Ni mauthi kurwa muno na ukafira muno. They actually have very many sub-tribes. In a tribe. Yes. No ni Githweri ni mauthi kirio the nitathweri. Yes. Ndugu Mr. Speaker, libaya pili ambao kwa kawaida huzingatia zile haki za kibinadamu. Lazima tuangalie yanayojiri. Mustakabali uliopo wa nchi hii. Mustakabali wa nchi wanasema nini? Wanasema wenzetu lami zao zimekiziri zetu. Lami zetu ni nyingi kweli. Ile ina comfort zone. Ndio kemekwa muno makiro Daktari William. Riu nake ariria githungu lanji ni agikiria githweri kidogo. No ni akuga atiri githweri giake ri kiumo na uku. Ni akuga sasa, unajua sasa kule kwetu tunasema utajiri. Na mali hiyo na huko kwetu unaweza kugawa, lakini shida sasa iweze kufanya nini? Kugawika. Let me repeat in English. Yes. Repeat. We are all ears. We are very heavily listening. You speak very fluent. Fluent here nzuri tu. Yes. There have been some highlights here and there. Adunake tata. Host wake. Yes. Mama Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia. Daktari naam. Unajua daktari mama. Yes. Adunake tiri. Mundu uka Oetaga na gwakworia ciana ikugurwo nguo cia Krismasi na dio. Andu aramuneanire na mwena wa ndereba. Aragirie kuguru kwa mwena wa. Mimi nimesikia Ruto anazungumzia mradi wa refinery ya Tanga. Mimi siujui. Hata hivyo tatia jitihada niweze kujua ni upi. Manake sijaujua. Lakini nitamuuliza. Unake arakuira u Kenya. Athie kuri ari. Yes. Arathi gutangatha undu nginya matari. Aya marari etatiga mundu ucio uga. Tatiga mundu ucio undu ucio ni tuwi. Tiriri sa. Oka. Hau. Ocio ukuhuteirie ri. Timu guku. Ndari uge munene. Maundu-ini ma guku. Nake maitu uyu nake auga ati tumeweza kuzungumza na Rais Ruto kuhusu hawa vijana wadogo tu ambao kile ukiingia mtandao ni matusi. Tukajua vile tutaweza kuwanyorosha. Nikamwambia nyorosha wa kwako. Wakija huku na mimi ni wanyoroshe. Sasa tukisha wanyorosha iwe ni nyororoka ile mnasema. Au aramuneanire wega. Bibi sasa bibi. Kule kwetu sasa utawabagisha unajua.
tutaweza kuangalia wale vijana wadogo Gen Z ambao wanajiita nini hiyo? Nini hiyo hao? Gen Z, darali kana ameta kwa Gen Z. Ati Generation Z. Sasa wale matusi wakija hapa nitakunyoroshea. Hali kadhalika wakija kwako nawe wanyoroshe. Wewe tuenda vayo. Kaundu kau uko akadinai tondu gakumuhurithia kau ugiatiriri sasa wale tukuongea hiyo manake Gen Z wagule si hapa wale ni wabongo kau ro kamuhurithia uru muno kautikera yako si kazuri si kazuri na nona uyu araugire ma discuss ni tukwaritie na aramu arauga atiriri tulikuwa tumezungumza alikuwa asubuhi lakini kachelewa huyu Ruto tumezungumza naye kuhusu wale vijana na matamshi yao mazito tukajua vile watafata nyayo kune kumunayana huko si huku huko maundu ni ngurani muno huko orire kiundu kiuruto arathi gukieherera ri gikawarurumurwo ni njirani kama sasa wewe wale wangu ni wakali wana hiyo usiseme hiyo bana hiyo sasa usirudie tutaangalia mengine lakini si hayo wewe sasa hiyo bana na kuure ona kone niwe ni ngiugire harambe imwe ona ku ndangicokerio ngima matingicokia one time aya wa Tanzania harambe atutamu ama ziko ngapi zile jumuiya olakerega thiarite murio William Ruto alienda kuzindua miradi shijirani hata wenyewe hawajui ameshaanza kusema wako na finali yao aende asiende karete ugo na notibu ayu me thu radika kau gatanga neki uga be kuruguria ni finali areka eka urukana kwangikayumiria ifogo nyingi na Gen Z ndeka ifogo nyingi na Gen Z gari ici twirega kuirigani undu wa mahigari jigwo bara ni mairigire ngari andu a DCP andu a tiangasi na mahiga eu ndio kumenya ria tukwambata ngari iguru mundu uyu tumutanuke icera riu tukuritua matirio tukuricokera ta thimu ya icokia arete murio no re kundu kuria guothe arahie yes ego thie nginya kuhingisha thweri aramakira indo matoi arakira nginya thweri iria cimenyana na kiremba kira kinye guku tutigomba kwaria tare guku nyendaga kaira ngoro guku ale ndaigo waziri wa mai kuria arikia kwaria kuria bunge ya Tanzania riu hakiria bunge aria makiheo chance ya ukimucokeria ngatho yo bunge nekire that ratibeo yes waziri wa mai kuga umite kuria Tanga amuna ni marake nino ni kaundu kau kari finali tandu wa Tanga ona korwo matiko ni karama kenirie Mheshimiwa Rais Daktari hatujui kuhusu huo mradi lakini tuliposikia umeutaja ulitufanya tukasikia raha kweli kile kiage soke na musie oerere maundu haria aramatigirire uone aya na jumuiya ya Afrika Mashariki oye Afrika Mashariki jumuiya yetu oye Ruto oye Ruto oye Kenya oye jumuiya yetu ya Afrika Mashariki oye kurathio guikarete uria kurenda
Tuge ati. Tio ndo tukuga. Ndo kuboma itho na matu. Na ndo the rugo tire mundu auga ati ni athuranire uri arori. Ala he mathai ndoni mundu he mundu athia kiaragia no kabi na uko the are Darius amre bari mzee mzuri sana anaolia mathai mwe wewe ulichagua nani ulichagua Ruto mimi nilichagua Jaluo lakini nilianza radio ndo wado ndio twethamba kiria we wash our hands very fast no amuru radio te no ya ikombe kia never mere we yona dinyweta kedo mo adigithia orokio na gudigithia ni no one is taking any responsibility gotire mundu enda go take responsibility ondo tarathi wega ya maria turahetukira mauga ne angania na matiguithe kaga na matiguithe kaga aya guko ni mahekaga uhoro niki urauga nginya ntoiganire mbia no one is taking that responsibility aje tha icio no kuetwo ni mundu wa nduthire waigua kirite ri uramuhora ini ta igire tu okona kwa story nginya uakia muthiete orauga kamuria lakini hizi thikari unaiona aje sasa wewe unaifikiria aje wewe unaona aje huyu mtu ama watu wewe uko hiyo story angalia mafuta angalia bei ya mafuta mahali ilikuwa tukitanguana angalia ile pizza inakuanga na uhuru akifanya kampeni kwa mvua mafuta ilikuwa 65 saa hii imepanda pesa ya capitation ndio hiyo uko yoro kanoro mathaa meri aicio korwo na rugano rwa ihure tukagwete horo wa bururi na thirikari hari mundu tuikarete uguo umba-ine uge okay wewe unaona hiyo uchaguzi zingine ikienda aje wewe kutunizaia mambo ya uchaguzi wewe si wewe unajua vile tunapanga kila mtu sasa angalia kazi kama hii kazi tunafanya kuna wakati ilikuwa na pesa hii kazi tunafanyia mzungu ule mzungu wako na hii hapo ndio anakula kitu sisi hapa ni kupatiana pesa kwa mzungu na mafuta alafu tunakatwa mataxi yasieleweki uloti ukuje kuniambia hapa mambo ya usiniambie hiyo mambo abeka tu hapo customer tumikubikisa lakini na si kwa umbaya si unajua hii insi fila inaenda ni lazima tutasakuana hatukatai lakini sasa mimi hata vile naona ni kama zile janguana mimi halo kana bala huo leo mama hetia bodo aduthi turamu ate we mkura kindu kuza uko tutam utashuka wewe unajua hata yuzi tu nilibeba watu hapo tu umekaa kuna mtu nilibeba hapo basa nikuambie kase ya kase nikumbaya oya mundu lakini wewe unasikiaje ulienda Christmas kwenda nyumbani saa ngapi siku nilikuwa nitoe wapi fare ningeandika na pikipiki paka Busia nilikuwa tu hapa bwana kumekauka ukifanya hesabu ya kwenda Christmas unaona ni 7,000 8,000 nilirudisha watoto shule choose tu sasa ndarudisha watoto shule ama nitaenda ushako mimi niliwadumia kitu kidogo mimi nakwambia sasa jaribu ukawanishe rendi unasema mgadi upunguze mgadi asubuhi unasema at least nyame pungue lakini wapi pato hata mboka iko bei mboka peke yake inakuwa sasa ni lucky jar madawi state of the nation kohiano guo kudaka muhando oria mundu athe muthuri ne kindo na tawarikira kuma joke ando ri radio ndu bazia na ni lezi ro apuro Rorio, adusi karete korarugama asa atiri ndarugama
na neke wageciria cia bururi urikiirio Rambe unjira siri bara ya mauthimiti ikinyite ku Ndirigite no riria nderigite ndatigite kihura hurio stadium ni cia na tha stadium ya twairwo kinya cia Pokoti ndionete aliki urakijuria sa kalotia no rojo Kabule kawa kira karamu kirema ikiri na mundu no gakuri no atheri mundu wanguita wanduthi sabiki igire thirwe njirire atiriri againie kaindia ndarutite nduthi ino yakwa yumiria andu hindi ya githurano ngamikira maguta uguo makwa mwene aigua kurugama Kebura regure we need together aya Urio ya noguo Rarogo radio okondwira rogo uria mundu hetukagira reji okona mundu rarima geithie kawawa ciira bikoru mundu mwato thureire igana oro cio we tahe igetigana icio Dynasty fire Asra Tawale Oi, like tweregite nera goire capsules ireta gwate Artemis ni kwari Apollo Apollo I think was the first one there Neil Armstrong no kutora muthoni I think it was the first time they say a man landed on the moon near you Apollo muno near research I think it was Apollo 2 or Apollo something yes irato ye Neil Armstrong mundu wa mbere gutora andu muoyo kurangithia ki maguru kwa mweri ona utuika ndo meuga ucio ni munyonyo tori tare na nigo technology thiete matina rangithia ndo gikefinga muno tondu ndu na counter no ndo meuga ni kamuhuga itirwo handu pakio hiyo bisa leo Apollo ri ti mundu mwikeneru ndiki arakara ni arauga hena kujificio itamukenetio rona hanini ogwake kana ku yes wake neugite weri meka uiki na muka wake ri membere ya muthika bure wa manyitithania tondu mathire moiki maya metate maya mandu aingi mamungururio mamungururio ni mitanire na mutumia wake ati gutire thiri gatagati gake kaweri yes and guo moya na mundu mwahikania ri na moe kiapo gia kiko githeru ri ni muga hitho ni mweheria ki gatagati ka inyuĩ ri no maita bara maingi ri iyo koragwo ithio ri practical ri yes oyu andu makia methuri da hitho ya mothe now in the case of Apollo ri it is the opposite yes ni arahureirwo simu kuma kundu we ataramenya arerwo hena undu uramwe interest arabatara guthie kundu gwitagwo mashuru makajiado kana ko yes wo ugithie kajiado tana kinya town ri hejida wingira go na no gutware nginya undu ngethie nginya roitu gitu ne ndamiona ino yakirwo ni thirikari ya Uhuru yes ndamiona ya guthie mashuru na it's a low volume road akirwo thie mashuru arabatarika na ria muico ria ndamigerete ni yagite marima yes it's a low volume road ya gari ditu yes Apollo ri arakuya tondu magiaririo ni thirikari ri reke kinye kundu kugwetagwo ke athie mashuru akija ko ri ndio ramugegirie ri maracemania na mutumia wake mutumia araugete acoka na Nyeri
na kwao gwika undu maracemania kundu maracemania macuru. Yes. Marakio sasa kuna kesi kidogo hapa. Kuna mabarua ambayo biashara yenu haina. Na unajua biashara kama hiyo hizo barua, na we are very surprised mumeoperate miaka 6 bila hizo barua. Kaimena kware Apolo arori ya biashara gani sisi iko nayo? Muna confuse sisi na watu wengine. Sisi hatuna biashara huku kwa Ukabi. Huku nimeona kwa Ukabi. Maero kujani muingia hapa. Maratwa roginyo wadu kale maine hela mukawa very prestigious. Apolo aratarĩrio atiriri. Mukaguo ri nimageire thiriti na ene mukawa uyu. Akeiga muciu uyu wetagwo Zipline. Na niambia operate miaka 6. Yes. Na he marua matari nikio muthuri etoto ni urane nimethete mutumia makamuaga uma aria next of kin. Wauga mutumia augite athie Nyeri. Yes. Apolo ahurirwo maturanirira macuru. Yes. Leo thigari cikimenya nitwa makaba mariki mari eri. Apolo aruga bibi yangu hana biashara kama hiyo. Nataka tuelewane wapande. Ayo si bibi yako ndio huyu. Na si wewe ndio huyu. Ita atiriri ina kiogora. Andwa ndai wata malapo goda. Matipogothete. Hari kaundu twikaga guku na Saira. Saira ni muru wa nyina. Muru wa nyina na mutumia. He kaundu twikaga guku na Saira. Muno ni Saira okoragwo kuo. Oro wigie mucuho uyu. Ona ni wahire idea yo. Na ndari ngwire mwaka uyu. Mwaka wa 6. Apolo is hearing none of it. Aruga mutumia ucio ni gucoka kwao. Yenda gukwira atiriri mutumia mena andu ao no makuendie mbeca baribari. Tamuru wa mundu ndirorire iria mucuho ucio kuu mukawa ucio ndirerwo nigetha mawikire hau mari ha mukawa 65 o mweri omonaga ki agikoma makomborete 65 na nginya tucani twa 10 ni endo magu Besa icio ciothe ni gwako tigwe banga uria kia ikaria njikio njari Ndireriro oicuha ni ngiri mundu gucuhoka hau ni ngiri makaunana na mukawa Mundu ujuga gathie na kwa kumbe roka kuikara mucuha getina anagereria indo akamenya oicuhoka ngiri oicuhoka mundu athie aigua muri wa ndangiri Norio mwana tia wira ucio ni muru wa nyina na hindi twicemba no waturituhiirie Yona mbecire mekugia nacio no icitukura no ici twatwarite tondu ithe ndakire muoyo Apolo ndari ariona ki ona ndari amenya ni kuri maundu ta mau ona nari munjite ngicuhe engiumio na muri wanda riu ni aronini onake no endio mbeca aria mutumia wake ri atuiria miaka 6 ri niona ni mbeca cigikuwa ciambatitie burati huruma niye guku no wira wa kunyitira beti na rengo kuithecwo na kugiri matugondu mundu nake hangiri no gwitara iretara Ukabi itate ici ndera gwathie anga mathia ngaku oka kugira gituweku Ukabi hendio ni ndigezwo bogiti na gundu kuu ndiraigua ni oyo etagwo Mandamu ona maramweta ngeseni ngeseni ke mathai ni mutumia mutiyeku muno maramweta ngeseni
Modo chuta te kuhiko kabini. Mamwe te kinyane tuwa. Mundu kimandikite ri. Ena kinyandolo voiraro gira mundu hau oka. Udia era grupu ya athuri aria makonao. Mundu ni athuthurie. Ndienda gukwira atiriri ngugi. Ni kuhuthiire mukaguo ena ndukanya makemana ndoi. Jeremia theka biu na hii mukaguo ni ari gataro mumba bagakua athu. Muri ha mukenywa iraiko. Na menyangati. Na tumia ni mbia pe. Na kadiguo muka wakwa meinainio. No hindi dire mbia. No hindi dire. Na no korura ikai. Ide mundu ngiriri okabine. Goko nyamandu ne kuona nene baba njoru goko tona o mahu. Nanja goko itihoaga. Totora twandagwo ni mukimo wa njogu. Ya goria kure o mundu icuha geke icuha ringi nginya ndiraigua makioria ile nyama special ya mama alugagiro nginya irio ciake mwanya gitanga giki mumandiki wega tu demo maku nanga huka ni akomaka ngona turi ugwatini bagotuo ni danger kibesha ona kundu kuwa ukimenya ati tigokue wauma para ya kanjia ndo ni ukwihanda ona ndirereirwo ni kimwana kia mwana wa maitu ndirero ndalungirira pale yo ningumira kurukuruku ningumira mashuru ndoke ngure muka wakwa kuu niwe urarihia mucuha Zipline biaketa ndatu na nikoris na polo ndari amenya ona ndari agia na riciria polo ndari iguo no toci ni akumaka ndirakwira mwago uria wi kuu mbeca icoka kwa muka wao anie mena muru wa nyina ucio chairanga ndu nitukwihumba emwe ni agikoptwo kambuni yo ni gucamania na tu shareholder yes mogokire athandi shareholder yes tondu aramba akire mcd capital umire ruracio-ini rwake Yo no matukania horo auga no ingetekera guo eva